umuryango w'abibumbye ubara ko abantu 773 baguye mu ntambara iherutse gushyamiranya umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo guhera ku wa mbere ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarenga 2800 barakomeretse. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samuel Roger Kamba Mulamba ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ushyira ku cyumweru yavuze ko ibitaro muri Goma bicyuzuye indembe ndetse ko no mu buruhukiro bwabyo hacyuzuye imirambo y'abazize intambara. Haracyari abantu 550 bari mu nkambi z'impunzi. Ubwo umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Goma mu mpera z'iki cyumweru, abayobozi bawo bavuze ko intego bafite ari ukugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bwa Kongo. Amakuru aravuga ko ngo abarwanyi bari mu nzira bagana mu majyepfo aho bashaka gufata n'umujyi wa Bukavu. Ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bo bakomeje gusabiza inyeshyamba z'umutwe wa M23 guhagarika gukomeza gufata ibice bya Kongo ndetse no kuva mu mujyi wa Goma bamaze gufata. Abasaba M23 guhagarika intambara banasaba leta ya Kongo kugirana ibiganiro nayo, ariko leta ya Kongo yavuze kenshi ko itazaganira na M23 ko ahubwo izaganira n'u Rwanda kubera ko ari rwo barwana. Abasaba M23 guhagarika imirwano kandi banasaba ko u Rwanda rwahagarika inkunga yose rutera umutwe wa M23, ibyo u Rwanda rutasibye guhakana. Niki kirimo gukorwa ku rwego mpuzamahanga mu gushaka ko iki kibazo kirangira? Uko ibintu bimeze uku, niki gishobora kuzabaho muri iyi ntambara? Hari ibihe byago ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yakwira mu karere kose k'ibiyaga binini? Umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma ku wa mbere ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Perezida Felix Tshisekedi yahise avuga ko igihugu cye kigiye gukomeza intambara yo kwisubiza uyu mujyi wa Goma no kwihorera. Imiryango mpuzamahanga kuva iki cyumweru cyatangira yakomeje kuvuga ko hakenewe ingamba z'ubutabazi kubera ko hari benshi babukeneye haba muri Goma no mu nkengero zayo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ibihumbi by'abantu bavuye mu byabo ubwo intambara yushagaho gusatira umujyi wa Goma na nyuma yuko M23 igeze muri Goma. M23 ni umwe mu magana y'imitwe y'inyeshyamba iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umaze imyaka urwana n'ingabo za Kongo, gusa intambara yakajije umurego muri iyi minsi ikanavamo gufata umujyi wa Goma. Itandukanye cyane niyo bamaze igihe barwana kubera ko ingiyo irimo ibihugu bitandukanye. Ibyatumye benshi batekereza ko iyi ntambara ishobora kuvamo iy'akarere kose. Ntabwo ari ubwa mbere umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, kubera ko no mu 2012 warawufashe ariko ntiwawutindamo. Itandukaniro riri kwifatwa ry'uyu mujyi mu 2012 n'ifatwa ryawo kuri iyi nshuro nuko noneho abarwanyi b'uyu mutwe barimo no kumanuka berekeza mu majyepfo aho bivugwa ko bashaka no gufata umujyi wa Bukavu. Hari abasesenguzi mu by'intambara na politike bavuga ko iyi ntambara imeze nk'izo mu myaka ya za 90 aho imirwano yavaga muri Kivu y'Amajyaruguru igakwira muri Kongo yose. Irindi tandukaniro rikomeye riri mu kuba kuri iyi nshuro hari ibihugu byinshi bishinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara. U Rwanda rushinjwa gufasha M23 ariko rukabihakana. Ku ruhande rwa Kongo naho hari ibihugu byinshi bifatanije muri iyi ntambara birimo Burundi ndetse n'ibihugu byo mu muryango SADC birimo Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania, ukongeraho imitwe ya Wazalendo na FDLR yose ifasha leta ya Kongo. Impuguke za Loni zinashinja igihugu cya Uganda kugira uruhare muri iyi ntambara. Raporo yasohowe n'izo mpuguke mu mwaka wa 2024 yavuze ko nubwo abakuru ba M23 bafatiwe ibihano na Loni ariko ngo bakomeje gukora ingendo banyuze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Ni raporo yasohotse mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Ingabo za Uganda UPDF zahakanye ibikubiye muri iyo raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yavuga ko zifashe inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa UPDF General Major Felix Kulaige
icyo gihe yasubiwemo n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda agira ati iyi raporo irabogamye cyane, ntabwo ishingiye ku bushakashatsi, ati yifitemo guhengama cyane. Mu kwezi kwa 11 mu 2023 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hoherejwe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu butumwa bwo kurinda abaturage ndetse no gufasha kugira ngo imitwe yitwaje intwaro irenga 200 ishyire intwaro hasi. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'igihe umutwe wa M23 usubukuye imirwano kubera ko ushinja leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa ibyo bemeranije. Uyu mutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wari ugizwe n'abasirikari baturuka muri Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo n'u Burundi. Bari barashyizwe mu bice byigaruriwe na M23 mu gihe hari harimo gukorwa amasezerano asabiye M23 guhagarika imirwano, ariko na Kongo ikubahiriza ibyisabwa. Mu bihe bitandukanye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiye ashinja ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kutagira icyo zikora ngo zihagarike M23, ndetse akavuga ko zigomba guhambirizwa bitarenze ukwezi kwa 12 mu 2023. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yabaye ku itariki ya 24 y'ukwa 11 mu 2023 ikabera Arusha muri Tanzania, abayitabiriye bagerageje gushaka uko manda y'izi ngabo yakongerwa, ariko Kongo irinangira, bituma umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uvuga ko bidasubirwaho izi ngabo zawo zitazongererwa manda. Mu kwa 12 mu 2023 nibwo izi ngabo zatangiye kuzinga ziva muri iki gihugu. Ibi byongeraho ubutumwa bw'abaperezida barimo uwa Kenya William Ruto n'uwa Uganda Kaguta Museveni batasibye gusaba Perezida Felix Tshisekedi kuganira n'umutwe wa M23 kubera ko ibiganiro ari byo byonyine byatanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Ibi Perezida wa Kongo yasubiyemo kenshi ko adashaka no kubyumva, ndetse byanatumye agirana ibibazo n'aba baperezida, avuga ko bifatanije n'u Rwanda mu gufasha M23. Leta ya Kongo inshuro nyinshi yavuze ko inzira yonyine yo gukemura iki kibazo mu buryo burambye ari inzira y'intambara. Ibi byose bishimangira ko iyi ntambara byoroshye cyane ko yahinduka iy'akarere kose, biturutse ku mibanire myiza iri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo Brazzaville. Ku itariki ya 12 y'ukwa 4 mu 2022 mu ruzinduko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye muri Repubulika ya Kongo, hasinywe amasezerano y'imikoranire hagati ya leta ya Kongo n'iy'u Rwanda, ndetse abayobozi b'ibihugu byombi bakurikirana isinywa ry'amasezerano hagati ya leta ya Kongo na sosiyete ifite ubuzima gatozi muri Repubulika ya Kongo ariko ikabamo n'ishoramari ry'Abanyarwanda yiswe Macefield Ventures Limited Congo MVL. Mu masezerano yasinywe n'iyi sosiyete ya MVL harimo ay'ubufatanye mu guhinga igihingwa cy'ibibonobono kugira ngo hazakorwemo amavuta akoreshwa mu binyabiziga kandi adahumanya ikirere. Muri ayo masezerano leta ya Kongo yiyemeje gutiza iyo sosiyete ya MVL Congo ubutaka bungana na hegitari 150 bwo guhinga icyo gihingwa. Kugeza ubu hamaze kuboneka ubutaka bungana na hegitari 121 buherereye mu duce dutandukanye turimo Pool, Buenza na Niari. Gusa hashingiwe ku miterere y'ubuhinzi bw'ikibonobono, ubutaka bushobora gukoreshwa mu ihingwa ry'ibindi bihingwa byerera igihe gito mu gihe hategerejwe kongera guhingwaho ibibonobono. Hari kandi ubundi butaka bungana na hegitari 11,500 nabwo bwatijwe sosiyete ya Elveco ifite ubuzima gatozi bwa Kongo igakorera muri MVL kugira ngo nabwo bukorerweho imishinga igamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Iby'ubu butaka byatumye uyu munsi hari abanyekongo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko u Rwanda rwaba rwarahawe ubutaka muri Congo Brazzaville ngo bukorerweho ibikorwa bya gisirikari, maze ruzaheraho kuri ubwo butaka rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rukureho ubutegetsi bw'iki gihugu. Abanyekongo benshi ku mbuga nkoranyambaga bashinja Congo Brazzaville baturanye cyane kuba mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose bishingirwaho n'abavuga ko iyi ntambara ishobora kuba iy'akarere kose. Ibi byo kw'intambara yabi y'akarere kose byanashimangiwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu ubwo yakiraga abadiplomate b'amahanga bakorera i Burundi, akavuga ko u Rwanda rwateye Kongo kandi ko rurimo gutoza abarwanyi ngo bazanagaba ibitero ku Burundi. Yavuze ko ibi bishobora kuzatuma intambara iyo muri Kongo ihinduka intambara y'akarere kose.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanyomoje ibi byatangajwe na Perezida w'u Burundi, wavuze ko afite impungenge ko igihugu cye gishobora guterwa n'u Rwanda. Ambasaderi Nduhungirehe yahishuye ahubwo ko Burundi aribwo buri mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ambasaderi Nduhungirehe yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri, ubwo yasubizaga ku byatangajwe na Perezida Ndayishimiye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere. Perezida Ndayishimiye yumvikanye cyane mu mvugo yibasira u Rwanda, avuga ko aribwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko rubangamiye ituze mu karere, ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kugera no mu Burundi. Ati muzi ibirimo kuba mwese hano mu karere, ati kuki mucecetse, niko yabazaga abo badiplomate. Ati se umuryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara iza gukwira mu karere kose. Ati niba u Rwanda rukomeje gukora ibikorwa byo kugaba ibitero, ndabizi ko izagera no mu Burundi, kubera ko u Rwanda rwatangiye gutoza abasore b'impunzi rubaha intwaro, ubu rwanatangiye kubohereza mu ntambara yo muri Kongo. Umunsi byageze mu Burundi ntabwo tuzabyemera. Perezida Ndayishimiye yatangaje ibi mu gihe bamwe mu Barundi biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakunze kugaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya leta cyo kohereza ingabo z'u Burundi muri Kongo kujya gufatanya urugamba na FARDC, Wazalendo na FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye bitandukanye n'ukuri, kubera ko Burundi bwohereje ingabo muri Kongo kujya gufasha ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Burundi bwohereje ingabo muri Kongo gufasha Perezida Tshisekedi muri gahunda ye yo kurwanya M23, ariko na gahunda yo gushaka gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi i Kigali. Ibyo ngibyo muribuka ko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi mu myaka 2 ishize, aho yavuze mu 2022 ko yiteguye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika icyo yise regime diabolique y'i Kigali. Yanavuze ko mu gihe cyo kwiyamamaza abantu babyibuka ko Perezida Tshisekedi yakoze ikiganiro mu kwezi kwa 12 mu 2023, akavuga ngo agatero gato kose uko kaba kangana ka M23 ngo nikaramuka kabaye azahita asaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko guhura kugira ngo bamuhe ububasha bwo gutera u Rwanda, kandi ngo azarasa Kigali atagombye gushyira abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. No ku itariki ya 17 y'ukwa 11 mu mwaka wa 2024, ubwo yari mu ntara ya Katanga, yahuye n'abayobozi ba gisirikare n'abagisivile, ababwira ko nibamwemerera guhindura itegeko nshinga, manda ye nshya azayikoresha mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ikinyamakuru Igihe ko izo mvugo ari gashoza ntambara, avuga ko u Rwanda rwagiye rubigaragariza amahanga kenshi, ariko bakavuga ko Tshisekedi aba yivugira gusa adakomeje, ko ari imvugo yo kwiyamamaza, nyamara ngo byagaragaye ko ativugiraga. Atari ko ntabwo ari amagambo gusa, kubera ko yashyizeho nyine iryo huriro rya gisirikare ririmo Abarundi na FDLR n'abandi. Abarundi bo bafite impamvu zijyanye n'ubwoko, kubera ko bari kumwe na FDLR nayo yazanye ingengabitekerezo ya jenoside iyikwirakwiza no muri iryo huriro ryose, ariko ririmo n'abariya bacanshuro mwabonye, ririmo na ziriya ngabo za Samidi RC zivuga ngo baje nk'abagarura amahoro. Ati ntabwo ari byo, niko Minisitiri Nduhungirehe yavuze. Yakomeje ati hanyuma n'ikindi cyagaragaye mu ntambara iheruka ya Goma, intwaro rutura zari ku mupaka w'u Rwanda, ndetse hari n'abasirikare b'iryo huriro rya FARDC bafashwe ngo batanze amakuru y'uko intambara ku Rwanda yari hafi, ko atari ugutera M23 ahubwo ko intambara ku Rwanda yari iri hafi. Yongeyeho ati rero abo Barundi bari muri uwo mugambi, niba Burundi bwohereje abasirikare babwo muri gahunda yo gutera u Rwanda, ntabwo numva impamvu Perezida w'u Burundi agenda hariya hakavuga ko atijya ko batera igihugu cye, akavuga ko bakwiye guhagarika Perezida Kagame n'ibindi. Ikindi Minisitiri Nduhungirehe yagarutseho ni ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye ko abasirikare b'Abarundi bagiye muri Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, agaragaza ko atari ukuri, kubera ko izo ngabo ngo zagiye gukorana na FDLR, kandi nawo ngo ni umutwe witwaje intwaro. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Kongo banafite ingengabitekerezo ya jenoside bigaragarira mu bikorwa byabo.
ati nabitangira urugero. Ku itariki ya 23 y'ukwa 10 mu 2023 hari imitwe ya Nyatura na Wazalendo bafatanyije na FARDC. Ati batwitse inzu 300 z'abatutsi b'abanyekongo mu mudugudu witwa Nturo muri teritwari ya Masisi. Ati ibyo byabaye izuba riva. Ati abarundi rero bari bahagaze aho ku musozi hejuru babirebera ntacyo bakoze. Ati kandi abo batutsi b'abanyekongo babahungiyeho banga kubakira, ahubwo na nyuma hari bisasu byabaguyeho. Ati rero bigaragaza yuko abasirikare b'abarundi bari baje bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Ambasaderi Nduhungirehe yashimangiye ko President Ndayishimiye yabeshye. Ati rero ntabwo numva ukuntu President Ndayishimiye abirengaho akavuga ko ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari President Kagame. Kandi bigaragara ko abarundi badafite gusa umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri ririya huriro rya gisirikare, atahubwo banafite ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Muri icyo kiganiro President Ndayishimiye yagiranye n'abadiplomate yerekanye ko asa naho ari ugira inama ubutegetsi bwa Tshisekedi ku byo ukwiye gukora ku mutwe wa M23. Yavuze ko ari we watanze igitekerezo cyo kohereza M23 muri Nyiragongo ikabyanga. Nyuma ngo yohereje abantu be bajya kureba muri Rumangabo, ubundi asaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuharekera M23 kugira ngo habeho ibiganiro. Nubwo yagaragaje ibyo byose ariko ubutegetsi bwa Kongo bwakomeje gushimangira ko budateze kuganira n'umutwe wa M23. Ariyo mpamvu yongeye kubura intwaro ikarwana urugamba yita karugo kurengera abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda batotezwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo yenda kurangira ejo cyangwa ejo bundi. Ariko nanone nta nuzi nirangira uburyo izarangiramo. Icyakora gufata Goma ni kimwe, kwigenzura no kwiyobora kikaba ikindi. Uyu mujyi ni munini, abarenga miliyoni 2 bose bawutuyemo. Ntabwo ari umujyi muto mu buso, ariko nanone urebye ingano nini y'abawutuyemo, Goma ntabwo ari umujyi munini kikaba ikindi. Uyu mujyi ni munini, abarenga miliyoni 2 bose bawutuyemo. Mu minsi mike ishize harimo kubera intambara ikomeye cyane. Intambara yashyamiranyije M23 n'imitwe cyangwa se amatsinda y'abarwanyi yanze kuva ku izima, akanga kwemera ko uyu mujyi wigaruriwe na M23. Izi ntambara birimo kuvuga ko zirimo kugabanuka muri uyu mujyi. Icyakora akazi ko kugenzura no kukuramo abasore ibihumbi batunze intwaro bahawe na leta ya Kongo gashobora kuba akazi kazagorana cyane mu minsi iri imbere. Hagati aho ni gute uyu mutwe wa M23 uzayobora umujyi munini nka Goma mu buryo burambye? Ese abaturage batuye muri uyu mujyi bazemera kwakira M23? Ku rundi ruhande, amakuru aravuga ko Afurika y'Epfo ishobora kubiri mu bihugu byinangiye bikaba bishobora kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gukomeza intambara na M23. Aya makuru ashingiye kuki? Biramutse bibaye byagira izihe ngaruka? Ubwo M23 yakazaga umuvuduko w'intambara ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo, hari ikintu gitangaje cyabaye. Buruko M23 yigaruriraga gace, benshi mu barwanyi batsinzwe bahitaga berekeza mu majyepfo, kenshi ugasanga barimo kugana Goma. Na mbere yuko M23 yinjira Goma, ubutegetsi bwa Kongo bwari bwateguye abasirikare barenga 20,000 bagomba kujya gutanga ubufasha ku bandi benshi bari batsinzwe. Uburundi bufatanyije na Kongo muri iyi ntambara bivugwa ko nabwo bwari bwohereje abasirikare barenga 7,000 bagomba gufasha ingabo za Kongo mu gukumira M23 ntiyigire imbere ngo yegere umujyi wa Goma. Uyu mutwe mu ntambara bivugwa ko itakoreshejwemo amasasu cyane, wahanganye n'izi ngabo zose ndetse ubasha no kuzitsinda. Ku rundi ruhande, amakuru avuga ko n'uyu munsi Uburundi bukirimo kohereza abasirikare benshi muri Kongo, bisa naho bwiteguye gukomeza guhangana na M23. M23 yagiye kugera Isake, umujyi wa Goma umaze kwinjiramo ingabo nyinshi z'imitwe yari ihanganye nayo, kubera ko abatsindwaga benshi bahitagamo guhungira hano Goma, kandi rwose ubona biteguye kurinda uyu mujyi mu buryo bwuzuye. Bitekerezwa ko abarwanyi barenga 50,000 bari bacucitse Goma bategereje guhangana na M23 mu ntambara ikomeye cyane igamije gusubiza inyuma uyu mutwe.
Icyakora icyatunguranye nuko nta ntambara ikomeye yabayeho yo guhangana n'izi ngabo zose. Ari nayo mpamvu benshi bibaza uko byagenze kugira ngo uyu mutwe wigarurire uyu mujyi udakoze intambara zikomeye. Ubwo M23 yinjiraga Goma isatira mu mujyi, yabanje guca mu nkengero, ari naho yakururiye benshi mu barwanyi. Uyu mutwe byemezwa kugira tekinike yo gusa nk'uhinzira abarwanyi b'umwanzi, noneho bagasa nk'abinjira bakeka ko barimo kuwusubiza inyuma, ariko ibi bikaza kurangira bisanze mu mutego cyangwa se ambush nk'uko bayita. Ubu buryo bwakoreshejwe mu gukura abarwanyi benshi mu mujyi rwagati, basa nk'abawusohokamo bajya kurwanira aho wakwita mu nkengero zawo, ku buryo batabonye umwanya uhagije wo kwisuganya ngo bahangane n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande, ubwo M23 yinjiraga Goma yari ifite umuvuduko ukomeye cyane, ku buryo n'abasirikare bafite ubuhanga n'ubunararibonye mu ntambara wenda banashoboraga kurwanya mu buryo bufatika, batabonye umwanya uhagije wo kwisuganya no guhangana na M23. Niyo mpamvu mu ntambara M23 yarwanye mu mujyi wa Goma itigeze ihangana n'itsinda ry'igisirikare kinini, ahubwo yarwanaga n'amatsinda mato mato. Ibi ngibi bikaba ikintu cyiza kubera ko izi ntambara M23 irazimenyereye. Benshi bahungiye ku kibuga cy'indege bagotwa n'abarwanyi ba M23, abandi bijyana ku kibuga kiri mu mujyi wa Goma ku bushake, birangira bashyize intwaro zabo hasi. Abayobozi benshi bo mu mujyi wa Goma kimwe n'abasirikare bakuru bahungiye mu mujyi wa Bukavu, mu gihe abandi bahungiye mu Rwanda. Mu bafashwe muri ubu buryo harimo n'abacanshuro duherutse kubona banyura mu Rwanda bakomeza mu bihugu byabo mu myenda isa neza ikeye. Aba bagabo barebare b'abazungu binjiye ku mupaka w'u Rwanda bavuye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari bamaze gutsindwa n'umutwe wa M23 mu rugamba bari bahanganiyemo umujyi wa Goma. Aba bacanshuro bari ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo kimwe n'indi mitwe myinshi bafatanije. Kubona abacanshuro b'abazungu barimo kurwana mu ntambara zo muri Afurika ni ikintu cyatunguye abatari bake, cyane ko ubusanzwe abirabura nibo bari bamenyereweho kujya mu bihugu by'abazungu kurwana intambara zabo. Icyo benshi bibajije ni uburyo aba bacanshuro bafashwe na M23 kandi ikabafata mu buryo bworoshye cyane, nta ntambara ikomeye ibayeho. Aba bagabo bari bafite uruhare rukomeye muri iyi ntambara kubera ko bari abasirikare bafite ubumenyi bwo gukoresha bimwe mu bikoresho bikomeye abasirikare ba Kongo badapfa gushobora gukoresha. Amakuru avuga ko benshi muri aba bacanshuro batigeze bifuza gushyira ubuzima bwabo mu kaga barwanira leta ya Kongo, kabone nubwo bivugwa ko bahembwaga $8,000 by'amadolari buri kwezi. Amakuru avuga ko muri rusange bageraga kuri 800, bakaba bakomoka mu bihugu birimo Romania na Bulgaria biri mu burasirazuba bw'Uburayi. Ni abagabo bafite ubumenyi bufatika ku bijyanye n'igisirikare, kubera ko harimo abagize amahirwe yo kukiga mu bihugu bikomeye birimo n'Ubufaransa. Hafi ya bose ni abarwanyi barwanye mu bihugu byabo, barwana no mu zindi ntambara zikomeye hirya no hino ku isi. Muri Kongo bivugwa ko aribo bakoraga akazi gasaba tekinike nko gukoresha drone cyangwa se za ndege zitagendamo abapilote, ndetse no kurashisha imbunda ziremereye kandi bari kure bitabaye ngombwa ko bajya ku rugamba imbere. Ibi byongeraho kuba aribo bagiraga uruhare mu gutanga amabwiriza ku barwanyi barimo na Wazalendo kugira ngo barusheho guhangana na M23. Muri make, aba barwanyi bari ishyiga ry'inyuma mu rugamba igisirikare cya Kongo cyari gihanganyemo na M23. Amakuru avuga ko abacanshuro batitanze bagoswe na M23 basabwa kurambika intwaro hasi kubera ko nta bundi buryo bw'imirwano bari basigaranye. Ibi ngo barabyumvise. Nyuma yo gufatirwa ku rugamba, ibihugu bikomokamo aba bagabo byasabye u Rwanda gutanga inzira kugira ngo bacyurwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko aba bacanshuro banyujijwe mu Rwanda nyuma yo kubisabwa n'ibihugu bakomokamo. Ati nyuma yo gutsindwa kwabo no gufatwa kwa Goma, aba bacanshuro bahungiye mu mbuga ya Loni. Abari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro barabarinda. Guverinoma zabo zasabye u Rwanda gufasha mu kubasubiza iwabo banyuze i Kigali. U Rwanda narwo rurabyemera. Yongeraho ati u Rwanda nicyo gihugu cyonyine ku isi cyatanze umuburo ku ikoreshwa ry'abacanshuro b'abanyaburayi bikozwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Muri rusange, umuryango w'abibumbye
ubu zikoreshwa ry'abacanshuro nk'uko amasezerano y'uwo muryango yo mu 1989 byemeza. Kugira ngo aba bagabo bagere muri Kongo byagizwemo uruhare n'uwitwa Horatius Potra wafashije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona abacanshuro ikoresha mu rugamba ihanganyemo na M23 biganjemo abaturuka mu bihugu biri mu Burayi. Uyu mugabo aherutse gutabwa muri yombi muri Romania. Mbere yuko atabwa muri yombi yari yarigeze kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'ingabo z'icyo gihugu. Amakuru akavuga ko ari we wari ukuriye umutwe ufasha icyo gihugu kubona abacanshuro baturutse i Burayi. Bikavugwa ko baba bagiye gutoza ingabo z'icyo gihugu, uretse ko banagaragaye barwana ku rugamba. Potra yafashwe ubwo yari yerekeje mu murwa mukuru wa Romania, Bucharest. Bivugwa ko uyu mugabo asanzwe ari umwe mu bayobozi bashinzwe umutekano wa Călin Georgescu. Uyu nguyu ni umwe mu bari barimo kwiyamamariza kuyobora Romania, ariko ashinjwa kwifashisha Uburusiya mu bikorwa byo kwiyamamaza. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Romania ruherutse gutesha agaciro ibyavuye mu matora ya perezida wa Repubulika, ruvuga ko atanyuze mu mucyo kubera ko Uburusiya bwayivanzemo. Bivugwa ko Uburusiya bwifuzaga ko Călin Georgescu yatsinda amatora kubera ko abushyigikiye. Mu majwi yabaruwe icyo gihe, Georgescu w'imyaka 62 yari yagize 22.9%. Mu gihe Lasconi bari bahanganye yagize amajwi 19.2%. Nyuma yo gusesa ibyavuye muri aya matora, bamwe mu baturage bashyigikiye Călin Georgescu bararakaye cyane, birara mu mihanda batangira kwigaragambya. Nubwo iyo myigaragambyo yakozwe yari mito kubera ko yitabiriwe n'abantu bari munsi ya 300. Gusa ku rundi ruhande hari habaye imyigaragambyo y'abari ku ruhande rwa Lasconi rwifuzaga ko uretse gusesa amatora haba n'iperereza ku ruhande rw'Uburusiya mu matora ndetse n'isano bufitanye na Georgescu. Iyi myigaragambyo yari irimo kubera ku kibuga cya kaminuza ya Bucharest. Amakuru akavuga ko imyigaragambyo ariyo yari yatumye wa mugabo twavugaga Horatius Potra ajya mu murwa mukuru. Icyakora muri urwo rugendo imodoka ye yaje guhagarikwa na polisi ya Romania kugira ngo ikorerwe igenzura. Polisi yari yongereye ibi bikorwa byo kugenzura nyuma yo kumenya amakuru yuko hari abafite umugambi wo guteza impagarara mu myigaragambyo. Mu gusaka iyo modoka yari itwawe na Horatius Potra baje gusangamo ibikoresho birimo imbunda, ibyuma, kasike za gisirikare, amafaranga ari 560 by'amafaranga akoreshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impapuro ziriho amazina y'abanyapolitike bivuga ko yari agamije kugirira nabi n'ibindi byinshi. Uyu mugabo yahise atabwa muri yombi ajya kubazwa ibibazo n'inzego z'umutekano, ariko yirinda kugira byinshi avuga uretse kuvuga ko yari agiye mu bikorwa byo kwitegura amatora. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwari rwasabye ko komisiyo y'amatora izategura andi matora mu minsi iri imbere. Ku rundi ruhande ntabwo Horatius Potra yafashwe wenyine kubera ko yari kumwe n'abandi bantu 20 nabo bafatanywe. Abafashwe baturutse mu bindi bice bitandukanye, bari bitwaje intwaro ndetse bari barakodesheje ibyumba muri hotel ziri hafi y'ahakunze kubera imyigaragambyo. Bigakekwa ko bari bagamije kuhagera vuba mu gihe imyigaragambyo yari kubitangiye. Potra yashinjwe gutwara intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko no guteza umutekano muke muri rubanda. Icyaha gishingiye ku butumwa aherutse gushyira kuri Facebook yibasira abayobozi ba Romania. Bivugwa ko yarwanye mu bihugu bitandukanye birimo Mali na Chad. Gusa yari yarimuriye ibirindiro bye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko ibikorwa byo kohereza abacanshuro muri Afurika yabikuragamo miliyoni y'amayero buri mwaka, ibimugira umugabo w'umukire. Mu mirimo ikomeye uyu mugabo yakoze harimo kuba umurinzi wa Emir wa Qatar ahagana mu 1990, akaba yaranabaye umurinzi wa Perezida Ange Felix Patasse wayoboraga Centre Africa. Muri make baba canshuro bose duherutse kubona banyuzwa mu Rwanda bakomeza mu bihugu byabo, uyu mugabo yagize uruhare rukomeye cyane mu kubafasha kugera muri Kongo, akabihemberwa amafaranga menshi. Gusa nubwo abacanshuro bavuye Goma, ibintu muri uyu mujyi bishobora gufata indi sura mu gihe Afurika y'Epfo yafata icyemezo cyo kongera abasirikare bayo bagahangana ku rugamba na M23.
Bimwe mu binyamakuru byavuze ko Afurika y'Epfo ishobora kuba irimo gutegura abandi basirikari bashobora kuzaza muri Kongo kugira ngo batange ubufasha kuri bagenzi babo nyuma y'uko icyo gihugu gipfushije abasirikari 9. Bivugwa ko ubwo M23 yari imaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma, Afurika y'Epfo yagerageje kugusha indege kuri icyo kibuga ariko bikanga kubera ko yasubiye inyuma itaguye Goma. Amakuru akavuga ko yagiye kugwa i Bujumbura mu Burundi. Amakuru avuga ko iyi ndege yari izanye ubufasha bwagombaga gutuma abasirikari b'iki gihugu babona uko bahangana na M23, cyane ko byavuzwe ko abasirikari b'icyo gihugu babuze uko barwana burundu. Iki gitutu cyakwirakwijwe cyane n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, yakunze gutera hejuru cyane yibaza impamvu iki gihugu cyohereje abasirikari muri Kongo kandi badafite ubunararibonye buhagije. Bamwe muri aba banyapolitike barimo Julius Malema bavuze ko ibyakozwe na M23 byo kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo ari nko gushoza intambara kuri icyo gihugu kubera ko kidakwiriye kwicecekera gusa ngo giterere iyo nyamara abasirikare bacyo barimo kwicwa. Mu kwiregura, guverinoma ya Afurika y'Epfo yavuze ko abasirikare yohereje muri Kongo batari bagiye kurwana, ahubwo ngo bari bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo Angie Motshekga yavuze ko ubwo abasirikare ba Afurika y'Epfo baraswagaho, Perezida wa Afurika y'Epfo ngo yihanangirije abari barimo kurasa ku ngabo za Afurika y'Epfo, ngababwira ko nibakomeza kurasa biza gufatwa nkaho ari intambara bashoje kuri icyo gihugu kandi kiteguye kuyirwana. Gusa aya ni amakuru yanyomojwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame wavuze ko nta kwihanangirizwa kwigeze kubaho. Abandi batemeranya nawe nabo bavuga ko bitumvikana uburyo abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bafite kajugujugu ebyiri mu kigo cyabo. Izo kajugujugu n'izindi ntwaro bari bafite bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko iki gihugu cyari kiteguye kurwana ahubwo kikaza gutsindwa. Ese birashoboka ko Afurika y'Epfo yakwanga kuva ku izima ikohereza abandi basirikare muri Kongo guhangana na M23? Birashoboka ko M23 yakwemera gusubira inyuma ikava mu mujyi wa Goma ku gitutu cya Afurika y'Epfo n'andi mahanga? Ibi byose ni ibibazo bikomeje kwibazwa na benshi. Ikizwi cyo nuko uyu munsi umutwe wa M23 ari urimo kugenzura umujyi wa Goma n'abarenga miliyoni 2 bawutuyemo.